U ovom videu pokazat ćemo vam razliku između Argan Oil Nano Shoota i kopija. Na tržištu su se pojavili saloni koji koriste imitacije uređaja pod nazivom poznatog brenda Argan Oil Nano Shoot, dovodeći klijente u zabludu i rizikujući njihovu kosu. Originalni Argan Oil Nano Shoot nije običan uređaj, precizno je dizajniran sa 3 frekvencije koje su prilagođene različitim tretmanima. Za razliku od drugih uređaja, Argan Oil Nano Shoot ne otvara kutikulu dlake, zahvaljujući frekvencijama i osmozi, ubacuje proteine i aktivne sastojke direktno u dlaku bez ikakvog oštećenja. Funkcija ovog aparata je da pretvori proteine u nanočestice i putem osmoze ubacite čestice u strukturu dlake. Ova funkcija je ključna za pravilno izvođenje tretmana, jer korišćenje proizvoda koji nisu u skladu sa funkcijama aparata može biti opasno. Na primjer, najstrože je zabranjeno koristiti Argan Oil Nano Shoot sa proizvodima za keratinsko ispravljanje kose, jer ti proizvodi sadrže opasne sastojke, poput formaldehida, čije razlaganje u nanočestice može biti izuzetno rizično. Druge komponente koje se ne smeju tretirati aparatom uključuju alkohol, koji je prisutan u skoro 90% maski za kosu dostupnih na tržištu. Paraben i štetni sulfati koji se nalaze u gotovo svim šamponima, kao i amonijak koji se nalazi u farbama i izbeljivačima, ne smiju se tretirati nanošutom. Za razliku od drugih uređaja koji koriste običnu vodenu paru i otvaraju kutikulu dlake, Argan Oil Nano Shoot koristi osmozu i frekvencije kako bi ubacio proteine i aktivne sastojke direktno u dlaku bez ikakvog oštećenja. Imitacije uređaja ne pružaju ovu vrstu efikasnosti niti sigurnosti, što može dovesti do loših rezultata i oštećenja kose. Proizvodi iz kolekcije Argan Oil upravo su dizajnirani u skladu sa frekvencijama aparata. Na internetu se nalazi veliki broj aparata sličnog oblika koji se koriste za dezinfekciju prostorija i vapozoni aparati koji se koriste u kozmetičkim salonima da napare lice pre tretmana i otvore pore kože. Ukoliko se kosa tretira vapozonima, samo će se isprati preparati koji se koriste u tretmanu. Argan Oil Nano Shoot ne koristi se za dezinfekciju prostorija. Zbog specifičnosti rada sa nanotehnologijom, obavezna je edukacija vlasnika salona kako bi bili upoznati sa funkcijama aparata i njegovim primjenama u tretmanima, čime se osigurava kvalitetna i sigurna nega kose. Da bismo zaštitili potrošače i korisnike tretmana, licencirali smo salone koji koriste originalni Argan Oil Nano Shoot. Ovi saloni dobijaju sertifikat nakon uspešne edukacije, što garantuje da se u njima izvode tretmani zasnovani na nanotehnologiji. Sertifikat potvrđuje da su frizeri u tim salonima obučeni za pravilnu primjenu aparata, čime se osigurava kvalitet i sigurnost tretmana za sve klijente. Kako prepoznati originalni aparat od kopija? Originalni Argan Oil Nano Shoot je crne boje i na njemu je vidljivo logo kao trgovačka marka Argan Oil Nano Shoot, koje je zaštićeno kao autorska svojina i svaka upotreba bez saglasnosti vlasnika je kažnjiva. Upakovan je u crnoj brendiranoj kutiji. Uz aparat ide set proizvoda iz kolekcije Argan Oil. Ne može se kupiti na internetu niti u specijalizovanim prodavnicama za frizersku opremu. Može se nabaviti isključivo od vlasnika brenda uz obaveznu edukaciju. Posjetite naše licencirane salone i uverite se u kvalitet tretmana sa originalnim Argan Oil Nano Shootom. Vaša kosa zaslužuje najbolje.